Yeah, welcome beautiful ladies and wonderful gentlemen. Eno etagwo Burudika Show, Gospel Mix. Kabisa. Notoria murono mothi goko ne mwaki urakana. Yes, Rose Praise, how are you? I'm very fine. Mnaendeleaje hiyo site na party? Huku tuko chonjo jo. Leo ni mchuano, ni ile noma. Kabisa. Team party. Team Liz. Mimi niko pande hii, niko Team Liz. Na mimi niko pande ya DJ Pate. Yes, ma DJs, mko tayari? Tuko chonjo kabisa. Yes, DJ Party. Leo tuko pamoja. Leo nimerushwa pande hii. Kuna story Rosa anasema leo ati anataka kujikalisha hiyo site. Sawa. Hatutaki pressure. Acha sisi tukae site. Hatutaki. Leo mtagongwa na Team Liz. Ukweli? Yes, Liz, how are you? Me, I'm fine. Yes. Salama kabisa. Uko tayari kuangusha ile team? Salama. Ready? Leo tunawagonga kuwagonga. Ni 10. Okay, tutikuga nil, hatutasema nil. Juu lazima kukuwe na scores kidogo kidogo. Yes. Lakini tuna Yes. to the top. Yes, na wewe our viewers, karibu to Burudika Show Gospel Mix. Kama unavyoona leo tuko na DJ Party, DJ Liz na Rose Praise na mimi Kim tayari kukuletea mchuano. Yes. DJ Party and Rose, mko ready? Nasikia nyinyi ndio mnaanza hii mechi. Sisi tuko chonjo. Sisi tuko chonjo, tunakuwa chonjo kila time. Nizaliwa ready. Kabisa. Tulizaliwa ready. Okay. Kim. Sawa, DJ Party. Yera. Take care away. Wewe ndio sasa tunangojea tukusikie na tukuone. Mimi nakuanga chonjo Kim. Uko chonjo? Niko chonjo kabisa. Okere kweganithia. Na ando makiaje kwandika ma comment. Yes, na ando matikariganiro go comment. Na mugetwire ni team gani imeweza, ni Team Liz. Na muno mukigwe mweno uyu wa DJ Party and Praise. Mugwe mweno uyu muno tondu ni murakiona ni mundu muraihu na mundu mukuhe. Na gwe mweno uyu ni mundu mutuku na museke. Aya. Sasa tuone ni team tall and short ama kabisa. Ni team big and small. Ogo ado aska ikebo mutigage tuguithie. Matigatũgũithie todo ya hapo. Mweno uyu niguo maundu maragithie wega mundu gwitwo Kim tiga kundora. Na matikariganirwo kuingira page-ini itu. Ya Facebook fan page. Niguo Ma like, ma follow, ma comment na ma share. Yes, na matikariganirwo ni tukoragwo na kituo kingi mweno ria Party ni we okio. Party gikoragwo kirikiriko. Etagwo TBT, umeta TBT, mugithi. Kituo kiria gya kuria mweno ria ngi wa YouTube. Kuria YouTube. Yes. Sky Cable Kenya. Sky Cable TV Kenya. Matuaga shako. Makahinya kanyamu kauga gatuika shako. DJ Party, are you ready? Ni ready. Twende kazi DJ Party. Aba wega nithie tuone kana nigetha tumenye haria tugukuguthira. Mwiroreri ni njone tukoretwo na ihinda inene. Yes. Guku kwa Sky Cable. Yeah. Kura na igwe mweno uyu. Ona mutikariganwo ni ni undu wa girl shouts. Girl shouts. No muhaka apromotwo. Girl shout no kinyarorwo. Mwiteteire andu aya. No muhaka. Girl shout. Girl shout uraenda kuhapa. We DJ. Uraenda kuhapa tena. Girl shout sawa, najua mtampiga support. Na mimi boy. Girl shout na boy. Na boy. Na ni togane tall. Dark and short. Tall, dark and handsome. Black and no short. Ni mrakiona DJ wa mweno uyu ria kihana. Kariganirwo mweno uyu tiguo murona andu athaka mari. Kwena tall, dark and handsome. Tall, dark and short and sweet. Short and sweet. You know. Okay. Ndamuona. Yes. Nigwetetera turetetera tondu ni tureta kura cia. Yes, tunataka hizo votes zenyu. At the end of the show tujue ni nani ndio wao na nani ndio kusema. Kabisa ainywe muri kuria Boston murakimenya haria tutwaranaga na inywe. Yes. Mutigagiturekererie twina mundu gwitwo DJ Party. Timu ya Toronto nayo ndikariganirwo ni mwena uyu. Cecilia Njuguna na timu yako mkumbuke tuko hapa tunajiita timu. Urenda tumete na maritwa. Timu hizi tukumeta na maritwa na mete yako. Yes. Samuel Hazard usisahau pia
tunakutaka pande hii. Unaona hii pande ndo ina watu wazuri. Si unaona pande hii ina watu wazuri. Na mwena onaguo nurakiona kwina praise no muthe ni muborithi koguo ukimenya uri Uguo maga kwandikira maga kurara cero matarara ndani. Yes, DJ Pati. Yera. Let's go. Wape. Emodongwe na kwariria o ucio muthinekanie o ucio thecetwo ngoro ni mĩario mĩũru ya wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ aingĩ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyomia ona ningĩ kwĩhinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũtua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciaria kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩ ti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyomia o hamwe na tha cia Ngai Saiyoga kapo-inĩ nĩ nyina ono nĩ mũirĩtu wa mũthamaki o rĩrĩa arĩraga maĩ-inĩ wendo wa Ngai no amwethaga wendo mũndũ wa kũmwagithagia ũmwendia kĩrehe mami wao ũcio higwĩrire kwa Jethoro ũrĩa kĩhika kĩahĩrĩire ona nithũka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩaya mwathani ndũka kuga nĩ wega tondũ tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩaya maũndũ mothe nĩmekĩkaga wega kwa andũ arĩa mehokete Ngai makuoneke mũtino ũrĩa Ngai abakaĩ ndũraga nĩ nyiti Musona mũndũ wao akĩũrwo akiũraga na atĩ nĩguerĩrie amenyeka akiũrĩra Midiani gĩkuo kĩhika kĩahĩrĩire nĩgũka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩaya mwathani nĩgũka kuga nĩ wega tumanĩtie kũraihu wendo witũ ndũnambia wambĩrĩirie kĩhika kĩaya Now on bended knees. Oh Lord, now hear me cry. No matter what them do and no matter what them try. Oh Lord, make me see. I repent on my knees. Oh Lord, now hear me cry. No matter what them do and no matter what them try. You are holy. You are holy. You are holy. Oh Lord, now hear me cry.
Gai Keheo keugeku Nikirehe irathimo Ngokoro merera Weo njoe mana Weo wako Watama wega makwa Niligo kweda mona Wewa nyadire itayo Okenyana okegwera Lewa goro melera Edera Israeli Manyiteto Memegwate Manyitete Mameraga Toinera Inyepaira Oinagera Gai wanyu Edera Mwale wale Motokenye Kai moto Gai wito Kai moto Oriatanye Yebasha Gai wito Nigogona Nele mwoya Tata kumwenyera Twingoba Maishana motolere wake ugathakara Nijoe danarira Kona mai gari makwa Moiko toraha Wadani kutaidaga Nidako hoya emu Miakerea kukaire Ihidare baba Etikire kuhaideka Dadakera motorera Herobaro guerrero Kinyarano kitauke Kiria maithori makwa Uja urege sonoko Muguthie kuria gwa Sky Cable TV Kenya Wakinya kuria nego subscribe Para kuria dano Na comment Maigo danaro rwauru DJ Party on the day right now. On the stage. Barabara kabisa. DJ Wa, Party. lekewe. We, yes. Rosi aturaga kwa emba. Dale umakau. Nijauga barabara kabisa. Oh, embaramba kabisa. No hago barabara kabisa.
nĩ mwendanire mũno na Embarrass. ai nĩkĩ mũracambĩria mĩtambo-inĩ manyu Nĩ agũkinyire handũ harĩa ndamũkuire nĩ wamũmbembire. mũndũ akĩmbembetwo ona kũrĩa obici-rĩ Yes. atokĩte haha akĩnjĩra okire haha akĩnjĩra atĩrĩrĩ cambiai mũndũ kĩmũndũ kĩu ndona nĩkĩ haya nĩ kĩmbĩ. Rũciũ ũracukwo wĩ haha. ndamũkandũ menda kũnjambĩria mĩtambo-inĩ Jitete. niĩ ndamũkuire iterĩgĩrĩire Nĩ gũkũrũgĩra, reke tuge nĩ gũkũrũgĩra akũrũgĩire. alinirukiriria Oi. Diriria. Kwa mgongo. na sikuawea Yes. akanipandiriria Yes, DJ Party and Rose the Praiser mwena ũcio. No igua DJ Party. Sawa. Arĩ othe kidogo. We. Party arĩ thĩ mwena kidogo. We ngoja usikie. Tulia. Ngoja kidogo. Yes, lakini kabla tuingie, naona watu huku wameingia na wanapiga makelele sana. Barauga atia. Yes, naona Nash. Watching from Thika. Yes, gacoka ngona mũndũ wĩtagwo Eunice Kabura arauga hello everyone. Kabisa. Gacoka ngona mũndũ ũretwo Simon Jambi. Wa kuma kũrĩa Dusit Hotel. Kariobangi tuko ndani. Kabisa. My wife Muthoni akiwa hapa Dusi. Kabisa. Yes, Lydia Mogai. Arauga show iko lit mbaya sana. Naona Pastor James Karimba Kirion. Anachungulia kutoka Naivasha. Oserian. Show iko juu. Kabisa. Yes, hapa kuna Shizwa Wero. Wewe leo uko team Party ama uko team Liz? Yes, DJ Shizwa Wero we mwana Shizwa Wero dage koroko ndukonge tigwa. Niki wewe utarathoma haha aria ha Eunice Kabura. Eunice Kabura heno arauga. Aria ndu arauga na ndurenda kwaria. Kathoma tata mutatoire. Niki? Anasemaje? We. Ni ndaciadia na thĩ we nawe tatuire kuma na igũrũ ũrĩa marauga. Ndirarehe. Yes. We, arauga we Party na Kimu. Yes. Na Gathekai wacheni kuchoma. Sasa tunachoma ni ukweli ni hau barabara. Ndio hau tikuchoma hapo hatuchomi barabara tabetie show okay yake kiu ni kiega. Lizo uliona Embarababa? Nilimuona na mũndũ ũcio agani acrobatic. Ni akorobateire mugongo-inĩ gwakwa rĩu rĩ arĩ mũndũ wetwo Sir James ni araria. Yes, Sir James arauga DJ Party ako juu bas uciarĩtie sasa ona nĩ harĩ mũndũ wetwo Saki arauga Team Liz. Thank you. Yes, Team Liz iko juu nĩguo arauga I fought for DJ Party. Wow, ũcio no nĩ mũndũ ũretwo Selector Rodine. Ngai ũyũ athondekaga road. Ateiga abutira. Team Liz. Heo mũcuba ũmwe wa Fanta. Na Chizwa Wero arauga I fought for DJ Party. Mvotie Party hii mnaona mimi ninawafanyia game. Yani shizi umeniruka leo yani. Yeah. She has jumped you. Tigo guo zake DJ Party akoyo. Kiu unaandika kwa icio andu. No rĩu by the way ũrahũrĩrwo kura tondu timu itũ ndĩrĩrathaka. You are competing alone. Sawa. Ira compete baragĩkuona. Sasa ũrathaka wiki. We ngoja utasikia. Ithe matiramuona. Yes. Boniface Mwangire. Fire. Big up to my DJ Party. Bas. The Kigosho. The Geshobo King. Na DJ Lizzy beside hao ma hosts. Kabisa. Nguvu. Tuned in from 45. Okay. Locked till end. Asante sana Boniface Mwangi. Yes. Karaja Kafish arauga ako tuned anatuhe vote yake. Ni ndona mũndũ ũretwo Simon Jambi arauga Kima juu hizo dance moves. We drama. To sit. Na by the way to sit twekiretwo TV ĩrĩa ya 55 inches. Nĩ matũsupportaga mũno. Tathikĩrĩria mũndũ gwĩtwo ũrĩa Kim. Yes. Kim Mambo. Poa sana.
Tata Monica Wagitengera always voting for Mr. DJ. Wow! Fate! Kim. DJ Fate. Roga ndira compete. We are coming for you. Okao, nema Ndenda oka. atiriri. Athake niguo tukiheo kura magivoti ri. Yeah. Ko tura. Wes, Scholastica. wa Joroge DJ Riz. All the way. Uko Job. Po. Ona haria ungi ura mufutira. Nyaike tio ungi uga nyaike. Kwenda wewe. Wako wewe. Yes, haya. Let us fall there. Let us go there. Yes, beautiful ladies and wonderful gentlemen. Yes, sasa tunaenda kuona. Yeah? Team Riz. Mko ready? Tuko na Liz, Yes. the DJ. Yeah, taking it easy. We are here. Yes. Are purity arauga atiriri. Tukoragwo tuli andu mehorereire. Andu mendete Ngai biu. Oh, ithe twendete ngoma niguo mwete. Anauga mwendete Niyo ngana mugira. Are mundu arauga atiriri purity kati. I love both DJ Fate and DJ. na go girl shout tuko nyuma yako DJ. Hiyo inaitagwa spoiled vote. Gai. Ochiama ni spoiled. We, tondu ne kimu ne wauga ati ne spoil re meikie mona DJ Fate na Aiga behind girl child so. Ndio hiyo already nano amia no igwa mutu. This spoil di. No igwa ore uga. Girl shout. Go. Hiyo ne spoil di. Yes, DJ Liz. Chukua dakika zako twende tusikie tuone venye tutapigiwa kura huku. Najua kura ziko. Haina shida. Yes, for now we are ahead. Yeah, so for now we are ahead. Ginya ndio twikire jaji. Ndore guys aria tukinyete twi mbere no mutugoithirie. It's still early days not ene. Kura leo na ndu ebo tutikire tutire turamoni uria turi tall. Jeff Melodies sweet maundu macio mothe arafu ri murahũthĩra thimũ irĩkũ? By the way, DJ Pati unatumia simu gani? iPhone. Hiyo si iPhone. Nĩ ndũ. Rĩu we mashindano maya maitũ rĩ. Pati anatumia Infinix. Hapana, hii ni iPhone. Wewe unatumia anatumia huni wezi. Liz unatumia simu gani? Hebu onyesha wapi. Ona titari. Riwa tene gotwenderi go. By the iPhone, Team Tech no area uikagia muko go. Ikagira M-Pesa. Nĩtumĩire andũ message. Nĩ mwanjia kũingĩria kĩhũthanio. Twanjie thaici. Angalia ginyanya mwino ĩ haha rĩ. Botige twambie tũrĩaga apple, tugaga an apple a day. Keeps the doctor away. Exactly. You don't me ya o muthenya. Koguo na mwarora murona tuli andu mefatite. Kwa hivyo mutuhurire kura. Yes. Kura ni kwa DJ Fate na Rose Praiser. Yeah, DJ Liz, take it away. Twende kazi DJ Liz. Put some respect when you mention my name. DJ Lizzy. No
Okay. Yeah. Aya. Twende kazi. Yeah. Haya. Kata. Yes. Oh yeah. Lose the praiser. Yes, brother. How are you? Brotherhood. Mwana ucio ni uramona? Mwana uyu? Yenda kuma check nyone kana ndiramasisia. Ni uramasisia? Kumasisia ni kuga kana ndiramona na ruga ya Kikamba. No amona. No na andu a DJ fat ni moe Kikamba. Yes. Yeah, kunaendeleraje? Kwenu kuko sawa? Naona Doris K Jenga. My vote goes to DJ Pari. Kabisa. Haya, rwimbo rwagirite muno ucio ni Eunice Kabura. Kabisa. Nash arauga Team Pate. Voting for DJ Pate, mix yake iko top sana. Kabisa. Niko Nakuru, say hi to Mary Karaoke sana. Tata Monica wa Kitengera arauga wai. Ni uria guku guthukire. Ndakwira. Koroma mwaki. Na Saimoja bia arauga Team Miji na Kimse mkoju. Asante sana. Kabisa. Mwa. We Simon Jabi ne ndirakuona wewe. Yes. Ndirakuona. Yeah, DJ Liz. Yeah. Uko tayari? Niko ready? Uko ready? Very much. Ngoja nisome mtu anaitwa Jane Njoki. Anasema wow, show iko sawa sana. Zaki anasema DJ Liz, draw us away, fire, moto sana. Kabisa. Anasema huyo anamewakisha kale kaimonjika gakuga atia. Kare gakuga Team Lizzy iko chonjo sana. Mary Angeli arauga I'm voting for DJ Pate. Kabisa. Karibu. Derona Mama Travis. Arauga mine goes to DJ Pate. Kabisa. Yes, nidona modo wetagwo Eunice Kabura. Kafura? Kafura dio arauga mwena ito cio already definitely. Dio arauga nakuja na do. Dio nedo arae. Arauga nakuja nayo. Do. Negemi, gweciria negemi arauga. Aririri arehe mwena wito. Arehe mwena wa DJ Lizzy. Naona Mary Angeli watching from Gilgil. Yes, ni guthomete Saimo Jambi. Mwena wanyu ucio. Ucio ne wito da morauga Team mingi na Kimsey. Asante sana Saimo Jambi. Wena mundu urona hau? DJ Pati. Kuna mtu unaona? Kale ukirire yo ugithemba ta kiu. Yes, DJ Liz, are you ready? Mudoreto. Githondeketwo na moko mando. Githondeketwo na moko mando. No kai hau no ho mwirutaga andu aya. Muona ta murahana kuhotwo ri. Zaki arauga Team Liz. Direda vote cito ciure. Urathoma iria itari. Uthome imutire na thimu hau mutithome. Arauga Imutamaka ni urafoji. Arauga Team Liz. Imutire ni tuthimu tuga thimu ni mataga. Thimu icio cianyu ni irameria message. Mukwenda mucirore. Asa kimurathoma uria gutari. Mukwenda mwanjie kuhuthira tuthimu tutu tukoragwo na gatunda na haha thutha. Na thutha. Thimu icio ni irameria Sir James. Mwena wa DJ Party. Maturaga ni kwiyumia. Mureyumia mwena ucio ithuire. Inywe ni inywe mureka ati. Murenda mwena ucio mukiyumagia. Asante sana Sir James ni kuingira mitambo-ini na gukorwo mwena witu. Na gukorwo mwena wa andu aria meyumagia. Andu aria nona Party uria ari mumu ni kwiyumia. Ni kwiyumia. Party. Ithuĩ Ngai no akũringa ciama. Yes.
Kiria githondeketwo na moko ma andu gi sawa. Gi sawa. Kechonjo DJ. Kechonjo. DJ. Dakika ciaku itiguthirite. Nani tucoke. Atina thina. Twende kazi DJ Liz. Yes. Sahau ni DJ Liz on the ones and twos. Yes, we are taking it easy. Show itago burudika gospel mix. Maidolima twikitane moili osiakoa mimero ya kwekangara gigukaira nikinyari ukuitha uthio waku ndaguthaitha ngoro yakwa kihuroko maidolima twikitane moili osiakoa mimero ya kwekangara gigukaira nikinyari ukuitha uthio waku Israeli, dumi mwakilini orara na the people sekekai wodipei arauka dosiake ikehuru joke subscribe to our channel maidolima tiketane mwili oshiakwa mineno ya kwekanga gegokaira Aya
gĩko gĩkĩ thĩ Ngai wakwa kinyanĩria iroto ciakwa ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyeria kĩroko gĩakwa kũhoya gwa wĩra ngaremwo gwĩtia magĩkũganania ndĩkiragĩro ki meciria kũgũthana mũtwe wakwa ndarĩkia wĩra ngũcoka ndore nakũ mathiĩ kũhotha ndĩkũnjaga nĩho na mwathi wakwa tikuga nĩ ũthũire nĩ mũthĩ wakwa tarĩ ũrakinyĩrĩra ndagũthaitha tundokeria mũthenya ũcio ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ no riũa rĩara kĩroko gũgathera Ngai wakwa nginyeria kĩroko
ucio ndwari hekaru ngai uria mwene hinya wothe na gaturume nio mari hekaru ya ucio na makiage magĩkĩria DJ Liz. Wow. DJ Liz. Noma sana. Kabisa. Hey. Awaki moto? Naona hapa mali tumekanyaga panawaka moto. Me I'm burning from inside to outside. Outside. Ona ngagwiciria ni hari mundu producer kana oke atuhutie ona na toe na gatamba ya bado kichocheni sana bwana. Tuji. Mnajichocha tu. Haya, unajua hiyo? Chocho. Kuchochole, nyinyi ni wachochole. Tutawapeleka na rieng. Mtatupeleka na rieng. Tunawapeleka na rieng na DJ. Menyerera kugo chochoro. Ukiwa usijichoche. Yes. Chochoro magoro. DJ Party. Korero atia. Waigua atia? Tikuru no tuthiete yo wega. Waigua atia? Waigua atia? No tuthiete yo wega. No tuthiete yo wega. Na twakimaririkania ni team DJ Party. Matikariganirwo kura kwa team DJ Party. Matikariganirwo ni team DJ Liz. Goko twina mundu umwe muraihu, tall, dark and handsome. Okay, short and sweet. Yes. Mutikariganirwo. Mutimramenya uguo. Rede twamenya ni alako ye. Who is sweet? How sure are you? I am. Roigo re arathaka sweet mixing. Yes. Arathaka naona watu wameingia huku. Hebu tuwatambue kidogo Mr. Kim. Tuwatambue. Naona kwa Vojon. Kwa Vojon anasema wote wako poa, but kura yangu iko Maliza tu. Malizia. Iko kwa Party kabisa. Hiyo inaitagwa spoiled vote. Hakuna. Sio kama na wito na spoiled. Sasa amesema wote wako sawa. Tunajua amevuta. Lakini kula bado ni Party. Amesema kula kwa Party lakini tuko sawa. Netumwetekere. No, ama asiyakubali kushindwa sia. Abothikiriria akiweza kitu. Araga atiriri Sam Hazard. Yes. Mithe hapa ya Thika Kigajo ni team DJ Party. Kabisa. Of course, that's Mary size naona hapo ndani. Arauga Mary size arahe kurao. Mary size arauga show iko lita rahe DJ Party. Kabisa. Ndao itoke. Yes. DJ Sakata msoda mona endani. Yes. Kura kabaida ndo wake mena nao DJ Party. Auga sakata mso akwa pete akaheana Liz. Gwiciria ni ahongo. Ahongerwo ko. Na niwe okumete maji. Ahongerwo ko. Unabebe kinaibiwo. Ahongerwo ko. Kibwe na niwe okumete njari. Uma guthogotha mitambo. Nirona mundu. Ndona 6. No ithe ndona uria acoka. Ona Party akibaja. Acha. Party ba. Ndacagira ho. Aiba abi amera kureo ndakwira mucenji otherwise. Yeah. Ndigakukorera hau. Ona Shaz. Riza pana. We thikiriria yaha. Yes. Areto ni miri. DJ Liz all the way. Uko chojo sister. Yeah, Grace Shiko. Ego gothomete no rume. Ndo thieta ndona tatu enduro tha ici riu. Yeah, Grace Shiko arauga atiriri. Grace Shiko ndongo arauga ketu kadogo wazi. Kanini kega. Kanini kega. No akiona ni hakanini kega. Kanini kega. No ni murage fatara gutinda mu. Chaz kahora arauga atia. Shazuhura. DJ Party. Fire sana. Oyo arauga DJ Party big up my son. Kabisa okay. Kari fafa wanyu. Eyo etagwo nepotism. Nepotism. Kuga atia tu. Nepotism ni kuga atiriri. Riu tani ndigo kuri. Kwa Sky Kibore. Ngahe andu aitu othe mawira. Koguo kure uri. No ya. Eyo ne ya mucie eyo etagwo nepotism. Asante ithe na akire akimwita sana mitambo-ini. Asante sana Shaz Suhura. Akoragwo kuria Bahrain. Supporter witu na goko kwa DJ goko kwa ara support you goko kwa DJ Liz. Hana rere Kim ndikane spoiled vote utongimeta spoiled vote hana mundu arauga ketu kadogo wazi riu ketu kadogo ni uyungano wewe ndurakiona wewe onagaka wewe nani ndeka nini wewe
muraihu uguo ti onde na kuraiha ati no kanini ona Wewe no disqualify wa oh ati we no utuike kanini kega nie ndire ho ndona ta ndiraria na DJ Pati no no rere Wani no tuike ni the kanini kega kanini kega ona Veronica wa gina specify kurane yao auga atiriri auga ara nego ko interpret short and sweet nike kanini kega tata translate na gikoyo hiyo ni spoiled vote acha yo spoiled Veronica wa boy gina we no you are seeing for us no DJ Pate you're not seeing guys tutiraia murathikiriria Veronica wa boy DJ Pate yes Shikodongo dipate more fire na kutapua ketu kadogo nwaiguo nake ni kao kadogo koguo newe ngeiuga ni tetekira hiyo ni spoiled vote niguo ni wambia kurega onako karagitwo ninge na ukugete ni spoiled vote who Sakata Mso arauga DJ Pati moto kabisa thank you mono Sakata Mso Shazuhura arauga vote for arauga sweetheart wake aka ni DJ Liz by the way Shazuhura kwa ari supporter wako koguo niwe uretwa sweetheart kwa spoiled vote acha yo spoiled sawa twendere auga we Kimu niwe uretwa sweetheart gweciria ni ndiaretwo guo Scholastica ndona akiuga keep up iyo ni vote ito oyai madam Kim yes madam oretwo Scholastica yes ndona akiuga keep up good job DJ Riz kabisa po na Scholastica haria hothe turathie twenduro amero twenduro ni ndorona tatu le 50-50 ndeweciria makwa mwa naona Grace Shikondongo anasema toto la pwani ndani my vote DJ Pati kabisa yes asante sana yes ndorona Sakata Mso Jimari ni kumuoneza Jimari wa Kenya arauga ni Pati Sakata Mso arauga ni DJ Liz moto sana Sakata Mso Hazard anasema hapa tuko ndani spoiled vote Samu anasema bana neke gwathie Kimu ne ya vote Eriko Kimu ameiba vote Kimu ameiba vote Kimu ameiba vote yao wauga Sakata Mso ugao Sakata Mso auga vote nekira ka emoji ka mundu muthaka oni ndiye muthaka agiakira kari yake na magongo si haha igoro Kimu ni urakuia are kuretwa ni kwavo kwa John hizo ni team kiganjo ni party after party niratumia kanitha-ini noneka to kugwa sasa waga kumenyererwo Kimu tathome yakwa bo John ndio dinanyita arauga voting close party diranyita Riz arauga voting closed party 8 Riz 2 winner party fire Kimu athome tamwiri athome wone yakwa vo John ndaramiona niyo ndiretha yakwa vo John ni nyingi ona riu erorerio rende ni matwira 40 ne iguru there are so many anyway okay oyo Samo Hazard ucio raiga DJ Pate ni agwikaga kura ni atwikire awa judge on the other side akire judge ni Samo ni captain oyo Samo we ugutwika jury Juri maikaraga haria jaji magaikara haha jaji no thame tutitwa amena jaji no jaji ndaga hagone Kimu na hawe jaji ni producer witu ni njwe ni areka atekura sawa oi gai aracitara muno ni agutwira cio igithira ogwo mutangathi no ni ngutangatha the winner tu already mundu mutungu niwe waoyagwo kiria priority Mwathani mwega Gai niona ni yakuba na manioro ni ayagwo first priority Karomaina arauga atia Karomaina nipelekeni na rada Karomaina nipeleke na rada mwere
Unaona mimi venye ni handsome. Na ni mtol. Na ni mtol. Na ni mdark. Na ni mdark. Kidogo chocolate. Acha haya ni yale mera gone ya barabara. Alafu unaona hapa kando yangu kuna nani? Very short, very sweet and very beautiful. Yes. Hiyo kura si tumekupeleka na rie ngama ni rada. Sawa. Avoti. Tota Hiyo tumegoko. Are you in the building? You're not in the building. Karo maina njira ndete na no ndagi. We Karo maina mwena uyu ni urakiona twina mundu gwitwo DJ Party. Na moforithi. Na kihiki ki moforithi kiretwo Praiser. Understanding kiria kiingagirwo kuria 40 iragwa mwena uyu. Gucoka mwena uria ni kurarehe tashwishi. Kihiki ki understanding ki mwena uyu. Kimwe 40 for DJ Party. Adiro ne vote nema. Twenduro nema. We igwe ati nginya ni umenyire ni ithano na ndora kimoyo moyo. Producer ndira atiriri. Twenduro. Koguo ni makwenda mararie nigetha matugayanie hari kindu gitagwo tie breaker. Producer njira citarari ona tuko draw sawa arona twi sawa. Thank you. Ari mundu ratwira atiriri Sam Hazard half time iko 2/5. Nidona kwa vojon riu uria kugaga voting closed auga githurano ni kihinge. Party DJ Party 8 Liz 20. We no wajira we na da go ka ihenya hari yori vote kiatia utadu gohagi hagu sikubali yende hivyo we kwa for John hata muende Supreme Court. Party is the winner. Hakuna kubagain moderator kwa for John. Mundu aruga ati twenduro ati hakuna duro. Hakuna duro. Nyaturemenya no gucira nema. Nieti ni terauga. Thoma. Ni kivoito witu arauga. We kivoito wetu ni producer wetu. Abau wetu kwa for John. Atatuambia. Thoma kwa for John yule arauga. Kamjoro arauga atiriri. Vote ziko watermelon. Both DJs are okay. Yani ni Ucio ni producer nema. Ucio ni producer ni aria. Producer sawa. Tukiendera Kim. No kai haha mutienda kuigua. DJ Party. Ndikireke nyambe nditetere Kim. DJ Party turende tetere riu. Ndikireke nyambe nditetere. Renda ingire mitambo-ini. Karike ha mutanenda kuigua. Tacokera. Hata muende Supreme Court. Bas. Party is the winner. Hakuna kubagain. No keiro nema, no keiro. Na mumere uria mundu uria arauma ndaguo ja. Nema. Mucomokere. Ona pati aragicomo pati aragikwenda kumahurira thimu. Wenda kuroga ruri okura we. Sawa. Tukiuge twenduro nema. Tukire ndiro. Tukiuge twenduro nema. Ari mundu taiguo getia namba ya M-Pesa. Aya twenduro nema. Kim. Twenduro nema. Niguo producer witu ugana ecio ni cio kai producer uma kumwira Kenya bedi mwiyoria Samu arauga Samu araiga atiriri hapo pati unaibiwa kura vibaya sana. Changamka babu. Lakini ndio statement. Rekia. Hugs zimeanza kuambiliwa. We need kuhagi. Umesaidia yu. We tukaherio na nyamu yo ndio. Okay. Nani Samu arikie kuhagwo ri. Toto mothe ni muthenya wa gospel mix ri. Oke kuigirira moko. Kuigirira moko ri. Maundu make mendere hagi ciende. Acha. Nie ri, nona nie. Nie ri. Ni akio haria tucamanagia. Ni ndikwaria muno. Unaona unikumwetha nani. Iyo etagwo threat. Oya atakana ngima hagu ko hapa kwa hapa hako ha. We ndukahengeswo ta mutumia uria gwitwo uria wa mandiko. Iyo etagwo Nditetere Kim. Iyo etagwo threating riu ri. Etagwo atia. Rose. Andu aya ni ndirona ni maririe muno. Kimendere kwararia no turenda DJ Party tondu ndirona ta arahinyiririo muno ni kura ici ri. Ndirona ta turi 50-50 ri. A convince andu aya. Nigetha tucoke kuri DJ Liz. Aya no ndona tukirwo ni producer hau. Yes. Auga 57%, Liz 47%. Bas. 57%. Ucio ni producer. Arauga 57% Liz
47 ai producer ni sawa ndukaigua makite ndo percent ndugacongere ngui oi mwathani haya DJ Pati na today show is hot niguo kwa John arauga no kinya kwa ile hot alafu hete karo maina ni arauga kimeibiwa hete karo ni kaokeie Ketaki atiriri Kim yes todo tuita twenduro oyo ormo 47 sitiganite ya tutugete wa ya tuendere next kitu he Pati chance yes DJ Pati tayarisha mitambo yako ndio utupatie ujitetee kwa wananchi wananchi sawa wananchi twende kazi DJ Pati asante sana Unavikiria DJ Pati Unavikiria DJ Pati Negua Kingo Seven Ugothie kuria ng'enda-inĩ citũ cia FB follow us share DJ Pati 254 kutoboa mwili huu, mbona sasa ningekuwa na vidonda mwili mzima. Vita ya maneno, kuna watu ni majemedari, ukisema mshindane mbona mikono tainua. Kupigwa
kupigwa vita ni kawaida, isikusumbue. Wewe ni mti wenye matunda, zoea mawe, lia kidogo, nyamaza ili uchungu uishe. Ukiendelea unawapa kichwa hao. Vaa silaha za imani, rejea vitani, wakikuona waseme umeshakuwa sugu. Acha waonge, acha waseme seme, ila yuko Mungu wa kuwaziba midomo. Hawezi kushindana, kushindana na mwanadamu mwenye kinywa. Hawezi kushindana. Maoya marioyaga matiuraga Ngai nyamadekaga ifuku-inĩ rĩake, angona na maitho maroa kĩrĩhungũria mũraika rũgamĩte etereire anengerwo irathimo akũrehere. Menya ndũgakue ngoro wĩmũririkane. Maoya marioyaga matiuraga Ngai nyamadekaga ifuku-inĩ rĩake, angona na maitho maroa kĩrĩhungũria mũraika rũgamĩte etereire anengerwo irathimo akũrehere. Menya ndũgakue ngoro wĩmũririkane. Ũrutĩra mwaki wa roho ndũkahore, ishiga cia wĩtĩkio ũtũnganie, angona na maitho maroa Ndatũire meri ya mĩhang'o ndiĩ, kĩcarĩ keno cia gũthira ndiĩ. Thĩinĩ wa meri ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ. Thĩinĩ wa meri ĩyo nĩ kwarĩ ndũnyũ nene ĩrĩa yendagĩrio ikeno na raha cia thĩ. Rĩu nĩ nyumĩte meri ya mĩhang'o, ngarigithĩria ũthamaki ngatuĩka waguo. Ningĩ nĩmenyete mũico wa meri ĩyo itũũra rĩrĩa rĩthiaga nĩ Jehanamu. Ndakena mũno rĩrĩa ngoima ngoro, njũkĩre nyume kĩroto-inĩ gĩa thĩna, nayo mĩrũri ya riũa rĩa kĩroko njerekere nguĩire ũtugi. Cioneki na iroto iria niĩ ndanarota, Ngai ũrĩa ũtũire muoyo acikinyanĩrie, ona nĩngaiga gĩconoko gĩkĩ thĩ. Ngai wakwa kinyanĩria iroto ciakwa, ũtukũ nĩguo nduma ĩtumanaga, kĩhana thĩna ikĩragĩrĩra ũtukũ, no riũa rĩaga kĩroko gũgathera. Saitani awe chena life yangu kaze, nishajua gondo fadhe, kila mtu mwita bazen. Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, ni mwadhani. Bila yeye life ni fogadari, 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 fogadari. Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, ni mwadhani. Toka mashinani amenitoa magizani, madhina nimeishi mashidani. Kesho kanilea na mashida mingi fulani, na kugoja idhaa yako tuliishi kanisani. Kani kama of justice nimeuma, vijana kuchoma Jesus wept, amini agathe kiufogodhari. Sema menifanyike kifogodhari, blessings mwagike kiunadhari. Msitulie tutachishe, Yesu ni mwadhani, na ne mwadhani, Yesu ni mwadhani, na ne mwadhani, Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, Yesu ni mwadhani, ni mwadhani, ni
DJ Pati 254. Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo, na sidi amekubalia. Asante kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo, na sila amekubalia. Tukikosea, tufinya finyange, tukipotea, turekerekebishane, tukiropoa, tufunga Ega matugo igweyo yare akwa kiriri oro akwa unjo kerie diaga ngenguaga ngesayaga ekugo magirwa wane imara mari nare koro de mabagutando ai kyoboka ngauro kageruine kafago ituragera dewe Yeah. Yes, DJ Pati. What's your name, DJ Pati, on the desk? Yeah. Rose. Hey. Huko mode kuraka na mwa. Mono waumaja umagothoga. Nyuma ni kanu kepo. Oh, ide ndenda tume. Nyuma kuhoro ni kanu hugo. Nigakuhura riu. Ahura wega muno. Tondu mothe gukuri. Moto imewaka kuwaka kabisa. Yes, DJ Pati and modo gwetwo Rose the Praiser. Nabai mumone aria marauga. Yes. Marauga atiriri. Yeah. Jaria kinyire marauga atiriri. Yes. Kau ka DJ githuka ni ka njoya. Githuka. Yes. Niga muoya. Koguo emwena wa DJ. Emwena wa DJ. Ni undu wa mathari. Turenda riu tuthie mbuka ile inaitwa Mawe. Sasa tuingie na DJ Liz. DJ Liz. Yes. Are you ready? Me, I'm ready. Twende kazi DJ Liz. Vibaya sana. Twende kazi, tutarudi kusoma hizo nini zao. Kudueruine kudugutare mwehoko kuduko mugutare mai kana irio cia kuria ndainyererikire ngega mwehoko gutura muoyo ni ndwangaragu na nyota nene agikuo githekari wako koragwo na ningo ciothe ona ningĩ ũkoragwo mũrĩokeku maitho mamwĩrĩ mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova kĩndũthĩra gĩthima githekari wako koragwo na ningo ciothe ona ningĩ ũkoragwo mũrĩokeku maitho mamwĩrĩ mũnaterekeire gũthira ũkire Jehova kĩndũthĩra gĩthima Hatikaine oya minyamaro na mitagiko Donaga Ngai ariganirwo ni nie Tondu ndathirirwo ni hinya nginya wa mwere Ngatarũkĩrwo ni nguo igatuĩka icere Githekari wako koragwo na ningo ciothe Ona ningĩ Jehova koragwo mwĩhokeku Maitho mamwĩrĩ mũnaterekeire gũthira Ũkire Jehova ũkĩndũthũrĩra gĩthima Githekari wako koragwo na ningo ciothe Ona ningĩ Jehova koragwo mwĩhokeku Rũcinĩ kĩroko kĩhũrĩrwo thimũ Kĩrwo mami witũ nĩ mũrũaru Kĩrwo ndĩrendekana mũciĩ narua Ndware mbeca
Wow! Thank you DJ Riz. Goko nego Sky Cable TV Kenya na nikuo tukire muthenya wa umuthe ndirenda uthie kuria ng'enda-ini citu cia FB warikia gukinya kuria FB tukwiraga kou nego subscribe nego kata barabara uliatiriri we FB nego subscribe yani masanitize itigwa mukiuga napate masanitize kanyamuka ugatuike braki tuma FB iki tuma kwa FB kou neke twikaga
Go-follow. Kau ni go-follow, go-like, go-share, go-comment. Na na athi mwena uria ungi wa YouTube riu nikuo twikaga uguo. Thank you. Warikia gwika uguo Ngai wa mwa kurathime muthenya wa umuthi turi na mundu gwitwa Kims. Kimse ego mitambo-ini na mundu retwo DJ Riz acio muthenya wa umuthi me mwena wakwa wa urio. Mwena wakwa wa urio ni mwena wa uregani. Tukite gutesa, tukite guchafu, kwiragwo tukite na fujo muno. Tugacoka tugoka mwena uyu ungi wa mwena wa umotho mundu gwitwa Rose na mundu uretwo DJ Pat. Ndirenda uikie kura ciaku mwena wa umotho. Yes. Kariki mutara piga. Amwaka mundu ni aheagwo chance. Nditotore. Yes. Ikira yo uguo nditotore. It is your time. Ugagicoka ugakirora muhiki uria urakwariria ni uria mutungu akiri na ngofia ya borithi muthenya wa umuthi na kuinde no arakiina ota uria gukiagiriire mena mundu gwitwo DJ Pat. Koguo kura yaku ndirakikimienda ukimiikie mwena wa DJ Pat na mundu gwitwo Rose ndiki ritabarire. Kare Joramu arotire ni ndo wanyu. Olika kiroto kia Joramu. Onire inyo digo kimwita ng'ombe. Ori ona onire tikiria. Onire ng'ombe mwenene. Nenge nini. Eri anene kinyua tutoni. Erenge kimeria. Eri anene kimeria tutoni. Riu urenda kuga ici mwena niguo mumeria. Yes. For example. For example. Thank you. Yes, nĩ kitu mone ũrĩa marauga gũkũ. Gũkũ marauma moki. Nĩ ndĩrona mũndũ ũretwo Eunice Kabura nĩatwĩrorera mũno. Njoroge onake nĩetwĩroreire. Mũndũ ũretwo Pauline Njoroge. Arauga atĩa? Voting for DJ Liz. Ai. Na ni arori atiriri. Na hiyo meza, are you selling ama mtu akuja na ng'ombe? Okay na ng'ombe. Bring your cow here. Afu Kimu mundu arori atiriri. Afu iria ri tuire gwaku. Iria. Ndato igwe. Kimu no nginya utwira niki uratinda ndika. Hari mundu urauga ati ni urauma muno. Kimu akoragwo ndoi Kimu no nginya atigirire maundu mothe ni mega. Ai, kayara kiumo muthenya wa vote. Waya no ikinyangwo tuthie nduma-ini. Nikura arathi karaumo hinde ya vote. Arathi kwari na producer. Arathi kwari na producer. No. Nĩ Samu urauga ũguo. Arauga nĩ ngũia nĩ ndĩrona Cecilia Njuguna. Arauga atĩa? Cecilia Njuguna nĩ njũĩ ũcio nĩ mũndũ wakwa na hatirĩ kuona hatirĩ gũtũ. Oi, itomo arauga. Kim ni team. Nwaigua. Kim and team. About to get to team. Gai, kwa samuretwo timu yoria. Aratwita team, ni aratwita team yo. Oguo. Arauga Kim ni team NASA. Na ithuĩ twĩ nĩ Jubilee. Nĩ team Jubilee. Koguo rĩu akauga atĩrĩrĩ, kura itũ ĩkwĩ DJ Party. Ndanauga kwao. Kaĩ ũtararora hau arĩkĩrĩirie. Cecilia wewe uko Canada. Kimu ni orero ati. Do you have a good head? Yeah? Kimu wewe ni raia. Oh, mimi ni raia. Kawaida na wewe ni Uhuru. Hao akasema wao ni DJ Party. Oh, nemathie mamage. Na Kamjoro ni arauga sasa watupe one on one compare. Sasa the next session inaenda one on one. DJ Party na gonga moja, Liza na gonga moja. Oh. Mundu retwo Mary Mariana ri. Yes. Arauga Kim long time mambo kukumisi tu sana. Hata mimi nimekumisa na Gai aya. Yes. Kim umenya tu. Tweke gaca-ine. Hena mundu reita. Ngeithi citire mihaka. Gai. Unaona mora. Mundu reita riri mutire muramuona reita Lean from Karen. Akauga DJ Lizzy all the way. Nikio we uretha maria ofote DJ Party. Ni haria ndambiriria. Kimu na hena jesi ya nyama kimerauga ndani ya mitambo iria timu githu. Na hena mundu ona ikwira uthome comment. Ni urarega guthoma comment. Arathoma ciao. Ndiracirutia na the actually tondu nĩ nyingĩ mũno. Ugetho cianyu. Nĩngũcikinyĩrĩra koguo niĩ ngĩthoma na thĩ inyuĩ na inyuĩ mũkauma na Lugongo. Arafu ri. Yes. I dispute. You dispute and highly. Ndora dispute. Judgment ya Kamjoro. Arauga atĩa?
Arauga DJ Party 51%, Lizzy 49. Initially Party auma 57 na 47. Asa uma 50. Kumenda aje? No, Party initially alikuwa 57. You see, ni hakimu I dispute highly of his judgment. Asa hindo ngimaku gite 50. Kamujoro mathafu we nironeka kidogo. Kamujoro we sawa ndui handu gwite. Mathafu kamujoro nironeka ta totosh. Ndukaigua ndukahahurwo ni kiria. Ndukahurwo ni Kim. Yes, naona. Haya hari mundu rauga we Kim ndugathie nja ringi. Wathie nja eni. Ikara hau turakuona bas. Toma tondu ni njurone tari. Mary Mariana Agi umenimiss. Lakini ujanimiss na vote. Vote iko kwa DJ Party amesema hivyo. Hapana alisema. Tuthome hau one. Amesema hivyo. Mary Mariana Agi tatua hii kesi. Arauga atiriri. Ndio niende kura yangu iko kwa DJ Party. Thoma. No riwere. Sine warenda. Turona. VRC. Au ndongiona urona wa kisi. VRC. Yeah, skiza. Pauline Njoroge anasema nice mix DJ Lizzy. Looking good. Na hiyo meza or are you selling ama tu akuje na ng'ombe? Haya, moderator Bishop Zack Destiny watching from Kirinyaga. Kura yangu iko kwa Rose and DJ Party. Yes. Shangwe na vigeregere. It is well. It is well. Actually, Mary Asa kauto ya katere Kim to kwa ke kanuthu. Mary size arauga atiriri. DJ Party. Mary size. Are you tingiza hiyo kichwa kidogo? Niki. Mary size. Wewe Mary size wewe. Yes. Moderator Sam Hassan arauga atiri Party kula hiyo. Team Kim ametoka ndio kumeharibika. 121 votes zimeenda. Ni watu fora. Nita. No waigua na muforetwo no mia ni ndageri kumutetera. Kuguo ri. Hati kufora forete. Acha producer kwenda roro wega. Producer kare muforani. Roro wega. Na nĩ ithuara nĩ inyuara iyĩra nĩ ithuara iya mũno aca nĩ inyuara iyĩra no kaĩ kura icio cirathiĩ ta kahora geta gwatia percentage icio iraingĩra na we producer ũrĩ o harĩ ũrĩ oi Cicilia Njogona DJ Party ako juu yes ya mundu aretwo Redia naona Redia enda ni ana mundu mutatamburite Bishop Zack Destiny arauga watching from Kirinyaga County ni ataboro auga ni emo na Rose na Party na mundu urakita Ngai kaya thie Redia Mungai ni mwamuona Redia Mungai arauga team DJ Party thegio muno Redia Mungai ana mundu aretwo Simon HPR arauga atia ni arauga F50-50 ndari aremenya jijue kana ukiamura aramura mwena wake kana mwirire ha jijue bwana Simon HPL ndukamerera indo vote for us. Yes. Short and sweet, tall and dark and handsome. If you do that, go kango mixere hapa kwa ana. Yes. Here by here. Hapa kwa face hapa. to face. Face to face. Murati sapo keherende hau na ni haha. Ukatera kirio kwenda. Hena mundu aretwo DJ Dibu. Wote wameweza. Sawa. Mwe sawa. Yes, mkochojo by the way ma DJ aya ni ma DJ Askai Cable TV Kenya na ni ma DJ mechonjo muno kabisa mara turengereria rwimbo etagwo Burudika Show Gospel Mix na ndukariganirwo kuingira kuria channel ito ya YouTube ni ukumakora ku mageka chuku na ni ma DJ mechonjo muno tondu Sky Cable egoku gukurehera ikeno. Yes, niturona mama ikeno mama no maririkania atiriri esho weko YouTube barababa atambete kogwari ari kiburago eta mundu ucio guo no meaniriri hena andu mataonete atagwite aya Cicilia Njogona kamwira tokete hau Cicilia Njogona arauga atiriri sijapenda hiyo ate Kim
Soma comment. Kim, you are Koguo turathoma. Acia kiria ndireka ni atiriri. Ni Cecilia Njuguna comment ciaku ni ngucikorerera. Kiria ndireka ni uria ciri nyingi ndirarutia na thi. Twambatite uguo tukipanda. Niki atanenda mundu gwitwo Cecilia Njuguna. Auga ndanenda uria DJ Pati aramix. Ndaugite oguo. Hakuna. Kani atwire. Hakuna, cokera comment hiyo. No meona niyo haria live uguo araguga. Auga Kim sijapenda hiyo. Niwe arera. Nini hajapenda? Clarify, nini hajapenda? Anasema sisomi comment zake. Sisi ni Njuguna. Oi Yesu. Oya na mundu arauga twawapenda wote, etagwo Mary Maria na Agi. Yeah. Asanti kwa kutupenda sote. Na Rosi arero ni araia vote. Ngai, ndiraira kona ndwa. Ndari arauma. Na nie ndikire ndirauma andu. No Daniel arakiuga atiriri. So iko you. Daniel ndo mwaga so iko you. Aya, kuna matokeo imeingia hapa official. Kutoka kwa Kamjoro Daniel. Tallying Center anasema preliminaries. Matokeo maria maumagira. Mahinahi. Kura ile shigira cirauga DJ Pati akoyu 51%. Agacoka akauga DJ Lizzy 49%. Okay. Koguo it is too early. Ni haria heragwo ni very close. Koguo gutire mundu haha tungiuga. No ni enderete hau thi. Tallying Center itu gwiciria ni rahakwo. Murauga ni ndirahaka. Tongo ni rahaki maji. Eroreri nie ndirauma haha. I have not removed from here. No ni rahaki kubatiria maji. Kura yuma Kirinyaga ta ni athome. Iraiga kura ya Kirinyaga, Rose na Pati wameiba. Yes. Ilikuwa ya Liz na Kim. Yes. Tuone tuorioke ithuĩ. Tuorioke. Mary Maria na agira. No auga oguo. Auga ni gicokerwo. Kiu githurano ti kiega. Kirudio. No. Kimeibiwa. Ni kama kinaibiwa hivi. Lakini hau ndionete ma. Sasa nataka hau ndinona murathoma uria murenda. Ni Daniel Ndungu kuma Kirinyaga. Daniel. Auga kura ni Daniel Rosa Pati mumeiba. Twaiyera. Atire thena ithuĩ no kae ndiramiona ĩ. Ni Daniel Ndungu ndiona akiuga show iko juu. Kana nyu mwana na mundu acemanie na comment ya mundu uretwo Cecilia Njuguna please athomere tondu ndauma haha ni kuthi kuhurwo ndiongo-ino kana ku ngai iguru kana urarenja ni kuthia kundu gwitagwo Toronto Canada kuraragwo muthi na host wakwa uma Cecilia Njuguna nikuo guthiaga nikuo ndirathie ndauma haha no riu ni ndirona ta gukuhitana twaga guthoma comment please mundu acemania nayo nie kai ndiramiona agathoma no ndigukwira uria arauga auga tu sema tu in the meantime aya Lydia wa Njohi arakiuga I vote for DJ Riz. Mundu uretwo Jakai David, Rose wa Shanga, niko Dani tena sana, niko hapa poa sana. Pagani wa Changa vipi? Tufotere kura twi guko ya tuhurire ucio ndange kuhurira Jakai akimenya maritwa mahitho acoke Jakai ni aramenya nginya mahitho ndona ranjita Rose wa Changa riu ni ria hitho riu ni ria kwa ria kazi confidential aya riu DJ mundu gwetwo Rose the Praiser DJ Liza Kochonjo DJ Patia Kochonjo lakini kimeibo akijaibiwa bado preliminary results zimesema ni 51%, DJ Pati 49%, mtu anaitwa Liz the DJ. We are taking it easy hapa pande hii na Liz the DJ, na pande hiyo tuko na DJ Pati ndani ya party. Tunasemaga ni burudika show tukienda kupumzika, leo ikiwa ni gospel mix. Yes, na nataka DJ Pati akikula moja sasa DJ Liz naye anakula hiyo ingine. Uko tayari? Nani anaanza? Acha nikaanze. Pate twende kazi. Mimi najua ni ma DJ mnaelewa hii maneno. Twende kazi. Mudogo wetu Rose. Yes sir. Kamwira DJ agetere. Mwana Asha uratinyo mae wathi na kunyo kwa kura.
Kwanza ndirero ne jiete ndio haenge kiuma. Wewe kwa jokoragwo uri muibi. Ndio muibi. Ulianza lini? Ulianza kuiba lini? Kitambo. Ulianza wizi lini? Yes, DJ Pati. Moja yako Liz yake. Moja yako twende hivyo dakika 15. Yes, ndio tuchangamshe. Ndio tuchangamshe hawa watu. Time itono ithiete muno. Not kipindi cha lala salama. Lala salama. Ni kukula moja moja nitogoka kumaugira ohoro DJ Pati. Yeah. DJ Pati. Hakikata. On the beat. Nidoka mbere yaku mwathani ngenda tulikanire nawe na ndoka ndina mabataro maria ndirenda we uhingirie Ngai wakwa ndũnyihanyihirwo maya nĩ mabataro makwa maya nĩ mabataro makwa DJ Lee. DJ Pati 254.
Liz ndani ya dance. Wow! Thank you. Yes. Uraigua atia? Uraigua sayu. DJ Pati na mundu etagwo DJ Lizzy. Etagwo atiriri ni ihenya riria ria kamuti. Marathoni. Riria ria kamuti. Rira kunyitithio. Ria kunyitithio. Ria kunenganiriria. Ndana rika. DJ Pati. Aya, wari muteng'eri. Aya, ni no riu tiagirikagia. Wateng'eraga wigana. Kai. Ndanengera ki? Wi sawa. Ndagateng'eraga ngacoka tukihurirwo kinyamu kiria kigambagio pari. Ngoro ikahuka ngatigwo au. Ngatigwo riu DJ Liz na DJ Pati. Ukorwo uma very keen.
mathaka mundu rwimbo rumwe DJ Pati akanengereria Liz kamuti nake Liz akanengereria Pati kamuti we waneo no we umokene rĩu tũtirakeneana nawe kĩnyamu nĩ kĩagamba ndatigwo rekikuonia ũrĩa ngũkũrekereria ingĩra hau thoma andũ thome andũ Kate Jaden arauga DJ Pati ako you na ako fire Chize Wawero Wambo Kamam ahũrĩrwo rwĩmbo rũu Wambo kũrĩ rwĩmbo rwĩtagwo Wambo kana nĩ gwĩta nĩ mũndũ areta Cecilia Njũgũna na nĩngeciria nĩ rwĩmbo Cecilia Njũgũna nĩ arakarire nĩ arũgire mwena nĩ atuĩkire kĩgeugeu ti kĩgeugeu okire the right side of the point. How is it right? Of the right and because of circumstances. Na hari mundu rauga oyo Shaz Suhura athakirwo rwimbo rwa amukira igongona ria ngoro uria wina ruo gatagati-inĩ ka DJ Pati na DJ Liz maguthaka DJ aya Pauline Njoroge ga shoutness mixed kaboom gopunira kaniko karabatithio tumaritwa fande kare kana namwe murajita gaka kaboom you see this woman ti woman the feather asa introduction yanyu na kimure hari ithetikura magwethaga makarumi kanini kega riu nikyo uragitwo kaboom garo ihi aigatirere girl child nice mix kaboom ni kaboom ni drum HPL Saimo arauga mwe 50-50 araiga ndari ariyo 50 ariyo 50-50 no Cecilia re murata witũ na DJ Pati Saimo okire kanitha arĩ kĩrĩa arĩ manga we magi gatoto nĩ aretwo nĩ mũndũ ũgetwo Kamjoro Daniel Magi Katoto anaambiwa karibu sana na Kamjoro Daniel uka yes ahevote no ndirathi ngithomaga no ndugathome o iria igũkonie ni ya Magi Gatoto karauga atia gatoto no Kamjoro kuu maracogothanira kuu marauga tatwire uria marauga kuu ndirona magiikaniria mbuthi kuu uguo nicheze ni no mesawa na akiuga mcheze moja ya Lucy Ng'ang'a Bewe ya Ngai ndiuraga ucio nĩ Mary Size uretia DJ Pati arauga DJ Pati DJ moja ya Lucy Ng'ang'a wena ruo DJ Bewe ya Ngai ndiumaga please rwĩmbo ngwĩciria rwĩmbo ruhana kĩcemba kĩu Bewe ya Ngai ndiumaga Bewe ya Ngai ndihohaga Bewe ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho Bewe ya Ngai ĩtũũragio no Ngai inikesi rũngĩaga rĩ nĩ ndamũne nĩ wamũnengerera na nĩkĩo ndĩ haha Shiko Kamitha arĩ gũkũ Shiko Kamitha arauga niko ndani sana nĩtwakuona mũndũ gwĩtwo Shiko Kamitha thank you mũno Shiko Kamitha nĩtũrakuona no ndarĩ mwena arĩ nĩakwenda atwĩre mwena ũrĩkũ tondu twerekeire riu guthomerwo kura ihinda rĩtarĩ kũraihu nĩtũgũkorwo tũkĩhinga kura mathaa ma kura na nĩkĩ Kimu he mũndũ rauga na he comment ĩmwe mũtarĩ mũrathoma ya mwena wakwa he point mũtirĩ mũrathoma no sawa no kamũira ariganĩire rĩ George wa Njohi DJ Lizzy no mwaka mũndũ angĩ arĩkĩ ũrathoma harĩa ũrĩ mũgwete nĩ harĩa ndĩrona iria no mĩa nĩ mũthomete kuguo iria ndĩrona mũkĩriganĩrwo rĩ tondũ mũrariganĩrwo saidi ĩno gũthoma rĩ ngona ndĩmũririkania nĩ kũnenganĩrĩria nĩ I love the show you are all looking beautiful Shiko wa Kamitha nĩguo mũcokeria asante sana Shiko wa Kamitha we appreciate you tukamwĩra welcome kabisa welcome sana yes Kate Jaden Saimo arauga thakira rwĩmbo rwakwa rwa kĩgoco rwa manga Ucio nĩ Saimo SPL mang'ang'ũri wa kĩgoco
Natia kutuhengesha SPL. Acha kutuhengesha HPL. Nurse box. Nikieka arenda rwa manga. Kuna ngoma ameicheza inaitwa Mangangori. Niakathakirwo Wednesday. Mangangori anacheza. Wednesday niagathakirwo. Wewe ndugatuhagure guku turi andu athomi. Umuthi tuhonokete piu. Umuthi turi andu manasoma kusoma. DJ Shikapril Kenya. Karibu sana. Na huyo najua ni team Liz. Ni team Ndaugete no muno ndona tari. Ni team DJ Party. Ya riu giki gitagwo kipindi cha lala salama. Asiraring as us. Yes, sleeping as. Ya githungu kiuga kipindi cha lala salama tugana githungu. Ndikuga atiriri kipindi cha lala salama is as sleeping as us. Nearly God to thee. Yaga ne ngoro gotu Ogo kiraga tona ne githungu. Nearly sleeping gone to thee. Nguhopu mwarimu wanyu wa githungu ndara watch. Mboro rwa HPL ri. Okay, ni muini. Mboro rwake itarainira mwana. Atigairwo mwana. Atigairwo mwana. Agicoka akirathimo. Njiguaga ni kuri baby na bebe. Riu baby. Riu atigairwo bebe kana bebe. Atigairwo mwana agicoka akirathimo. Uria wamutigeire ri. Mwana wa baby kana wa bebe. Bebe aire atwathamaga thukuru hindi ndio gutiare ici nene. Baby ici nene. Kirembe kweza gitao kirembwe keza. Baby ici nene itiare kwa irokire na matiakirite. Oh baby. Irokire. Na makwa ndo maiganio hamwe. Ni mareta na Ngai mwathani nio akirika giu kia nyamu ici. Arafu Paulina Njoroge arakuria atiriri. Ngai uyu akotoyaga rwacoka akira. Kimu akirurenga. Apotige hari mundu arakuria atiriri. Rose, who was your English teacher? Guy, tell them. No wale mwalimu wa githungu. Reke nyone. Ndakuria ni ukuri. Etagwo ni Paulina Njoroge arakuria by the way ri. Haitarake muona. Oririe who was your English teacher? Neni aroria. Ni Rose. Hari mwalimu. Itwe waria githungu. Hari mwalimu wokite. He dies. Long time ago. Hari mwalimu wokite cukuru witu ari mugeni no agiukite ari wa githungu. Riu mwanake twathomaga nake agithie akiuria mwalimu ucio, are you the new English teacher? Murutani nake akimwira yes I am. Na niwe wari na kirenge yoka. Yes na igire cioka kura ya etagwo Ani Nyarangi. Yes augire DJ Party na ndacoka ndone ngia mundu aretwo DJ Jeff. Auga nowe DJ Jeff auga tupatane nyuma ya hema. Ni DJ Liz. Kwa nyuma ya tent. Ukiona mundu agitwa thutha wa hema ri gathina keho. Koguo turi aiye. Turi aiye. Cecilia Njogo na anga hena ndo anda gutwira. Ngai mwathani. Cecilia Njogo na arakwira atiriri. Rose wachana na Ruzungu please. Ruzungu ilikuja na Mary. Githungu giokire na Mary. Kwanza ndarutitwo ngero ingikona andu eri mahana-ine ri. Ngauga they look again. They look each other again. They look again. Each other. Koguo ni muthungu amwenirie ati araiki ni kuga ati. They look again. They look again. We wathomithitio githungu gio. We wakawathomithio. Kamwira magikite citwarithwo Darling Center ri. Yes. Reke tuhe uria rwimbo ruwetia Mary size. Riu ndirenda Mary size tumuhurire. Riu ndirenda tondu wa mathari. Ndirenda mundu gwetwo DJ Party uthake ndagika 5 nake DJ Liza thake ndagika 5 nigetha riu tuke tugire andu aya ohoro. Rara salama. Kipindi Icharala salama nigetha kura cigioke ni njui ni nyingi na gikabu ndirona Kambero Daniel agitwira ziko tayari. Yes. Wow, my favorite. You are? My favorite.
Na Rose ni uramenya getheko. Pio. DJ Pati. Ũrathikĩrĩria DJ Pati. Agekatia. Matigire matũthikane gwatũhuke makĩriganĩrwo atĩ twarĩ mbeũ tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkurunũka na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ. Mbeũ ya Ngai ndĩomaga, mbeũ ya Ngai ndĩohaga, mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio no Ngai. Ũguo nĩguo mendaga. Naingĩra gwa Sky Cable TV Kenya. Yes. Wakinya kũu nĩ gũ subscribe. Na go follow. Twĩ mbeũ ithuĩ. Na Ngai. Ithuĩ twĩ mbeũ. Take it away. Emmanuel Ngai waku hena ithwe mukwiro kindare ndare onyo omokera yemekuru ya malena okamu emurenya wa gokongoya na ivisiana sakuna tukwihokete na kuona netune twekawega wegota emondo wenyaleire wemura totare ndonoganga moheani motugani
Atia. Aha. Kumalizia sasa. Ingelikuwa Mungu anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, ungekukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji ndio yako Yesu tu, nahitaji ndio yako Yesu tu. Maskini na tajiriana penda penda, dumana mina deka niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta wangu anapenda. Maskini na tajiriana penda penda, dumana mina deka niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Ibilisi ananyeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Ibilisi ananyeta, kuna watu wakicheki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha. Sifu yangu imemnyea na msifu juu amenitendea maajabu, maajabu. Hata wewe ukimkutia najua atakutendea maajabu, maajabu. Wenye dhambi wengine takatifu, nikiwa kali na wawakia wote Oh yes, asante sana. Ndo maana nilikimbia katika injili ya baba. Oh yes. Yes. Nimuraiyanira. You are stealing for each other. We are stealing. Who is stealing? Both. Both of us. HPL Simon. Yes. Rose 100%. Rose. Kabisa. Kinya Rose ni aingerire kiri ya. Ere ude DJ. Rose. Again 100%. Icio cietagwo spoiled vote. Tuteguge votagira Rose. Agakuga pate niki. Arauga ndarakiuga riu tondu ni ndikire na pate yake ndiragitongoria pate Akikimu agatongoria Riz. Kura reke na Wanjiko Joseph DJ akojo. Eyo ni spoilo. Ni boiro. Guthiboiraga. Ni spoila kana boiro. DVJ Wiseborn. Raiga Katambe mko sawa. Asante sana DVJ Wiseborn. Tunakushukuru sana kwa vote yako. Tunajua umetupigia sisi Team Liz
Mundu murathime Job Ayub arauga katambe sana. Thengiũ mũno Ayub. Na arauga arona ta aragwa mwena wa. Ai, darĩtie. Ndũkaigĩrĩra ndungata ĩyo. Yes, DJ Liz. Yep. Sasa na DJ Pati. Yela. Naona producer ameandaa kitu inaitwa matokeo. Asikume hapo kwa mitambo. Nimeona ameandaa, niko tayari kusoma. Nyinyi mnaiona pande yenu? Mnaiona pande yenu? Can you see it? The result can't be like that. No. Ngoja isomwe. Can't be like that. Ona, nata ijasomwa. Mimi ndio Patini kuonete kisia tene. Kuonete sia tene. Kamjoro Daniel, ladies and gentlemen, I am now the Kivoito, the announcer. Yeah. No kaidire ndona kiria ashindani magithoma maumira. No mia niwe ureka ati. Niwe urauga. Tondu ndari na kamera ri, ni ni ahe wira ucio wa gwika ati. Ni resort na ni aciandikite haha ti ati ni vonjare. Ni ciandikitwo haha ni mundu wetagwo Kamjoro Daniel. Nyambe njori uria nyambe nguri atiriri. Ena vote cia ngiri imwe hau. Waciongerera hau ni ciongerwo hau. Hari mundu ukugete atiriri. Mundu umwe agatuma vote ngiri imwe kuri hari mundu wa vote many times. As many as possible. Ama kitunyamu na mundu agereirwo gukorwo na vote. Mundu avotaga once. Mundu murathime no avotia box. Mundu murathime no ona. Yes, auga katambe sana. Mundu murathime kudos. Thank you muno. Na mundu murathime, by the way, DJ Pati mundu murathime ni akoragwo guku muthenya wa Thursday. Ni aturehagira kindu gitagwo kigoco. So make a date. Na ndirona producer witu akinjira ni mahinda mange mega tungirekereria show no tutanakirekereria ni tuguthoma results. Nima nafikimwe result ciatarwo ciatuika all DJs are super talented. Thank you. It's a tie. Thank you. 50-50 congratulations. Na ni kama kitarudiwa juu kuna kura za dharakanithi hazijafika. Kuna kura naona anasema kuna kura za dharakanithi zimesemekana hazijafika. Kwa hivyo ni kama kitarudiwa. No ndona for now matokeo maria maumari. Ni matokeo ma Samora ameona akiuma jaji wa mwena uria. Samu nari hari tumahuti areaga kana ni akureaga umuthi. Samu ni ukwenda ucoke mwena uyu wa kigoco. He mundu wetagwo atiriri. Samu ni hagi yakwa warega. Ni hagi warega. Muonete mita. Samu ndarenda mahagi. Etagwo HPL inaga nyimbo ici ingi. No ndone gitia request yake no ndimwire atiriri muthenya wa Wednesday. Ni tukoragwo. Agenda ona tuthake uria tarutite ri. Wednesday ni due to public demand ni tukoragwo na show na DJ Party etagwo Mugithi Mix. Tukoragwo Brudika show muthenya wa Wednesday. Ainio theru na aria akuru. Na muthenya wa Friday naguo ni tukoragwo na madam wetagwo Liz the DJ. Nema. Nake ni akoragwo agituthakira Maloko edition. Nyimbo tugaga remwe ni tucokagia andu na mucii. Nema. Tondu to nginya tugithake nyimbo cia nanja no nginya tuthake nyimbo cia loko. Koguo muthenya wa Wednesday tukoragwo na DJ Party Brudika show Mugithi Mix. Naguo muthenya wa Friday make a date ni tukoragwo na DJ Liz. Tondu ni mwakiona ma DJ acio ere mesawa ni atuthakagira Maloko edition. Koguo make a date na ndukariganirwo guthie page ito ya Facebook fan page o follow o like o share. Na nituracokeria andu othe ngatho aria mashare othe. We salute you and DJ Liz, kuna kitu nataka kusema? Uringida kuga ni asanteni sana kwa kunyitanira na ithui. Catching with us. Catching us. Catching with us. Thank you. So kindly no juge like my page. Page yako ya Facebook ni DJ Lizzy. Like and follow. Like to interact kuguo kiria mitadaoni ni undu wa maundu matiganite. Yes. Ko DJ Lizzy only hivyo tu. Utaniona hapo. Lose the praise. Kitwabe to head DJ Party agitwire nake agicokerie andu ngatho. Na DJ ukiuga kimwe. Ona DJ Lizzy akirwo atiriri.
agũbundithie ku dance nĩ ũrahũthĩra ku dance mũno na twĩ gospel ndwĩ ngoragwo na magũrũ merĩ ma left rĩu ngerwo ũbundithie ona niĩ ngũkĩmera atĩrĩrĩ no ũkĩ-like my page ũgafollow hau kaũndũ kanene no kũhihinya hau no kũhihinya ũkanjia ikinya rĩmwe mbere yes na YouTube ndĩĩtaga Party the DJ ũga subscribe barababa ugira you press that button until it turn to charcoal yes noguo matikariganĩrwo na no mamuone gũkũ pia gwa kũndũ gũgwĩtwo Sky Cable TV Kenya nĩma yes na matikariganĩrwo gwĩkĩra kĩndũ gĩtagwo Kenya Sky Cable TV Kenya na noguo kuga atĩrĩrĩ Kim hena show twahũrĩte naye barababa atagũĩte mangĩenda kũmĩona rĩ na Sky Cable atarũgĩire igua Rosi akiuga kiumbe dhaifu na kiumbe kĩu kĩarĩ dhaifu biũ no rĩa kĩara nĩgĩatuĩkire dhaifu tũtigũge maũndũ macio no ma Ngai mothe nĩ ma Ngai Rose habari ambia watu aya haza diarauga atĩrĩrĩ ati hakuragio majani ni majamaa wa hiyo area kwao Kimu ndũkagere bare o mũndũ ndũkagere bare nĩetetera acoka akirwo leo show yako Rosi ilikuwa moto sana umeipanga vilivyo thank you Ngai wa mwakũrathime nĩ ndona inyuothe nĩ mwetĩkĩra ma DJ maya maitũ mwauga me sawa gwatuĩka me sawa Ngai wa mwe mũrathime nake mwĩke maũndũ mega ithuĩ tũkiumĩra mĩtambo-inĩ niĩ njĩtagwo Rose Praiser na mũndũ ũgwĩtwo DJ etĩka DJ Party na niĩ ngetwo DJ Lizzy na mwingine kabisa nema tũkĩrĩkĩrĩria hena request igwĩtĩtio haha nĩkarĩte taka hip hop ũguo no nĩ ka gospel tũrĩkĩrĩrie nao nĩ ka Ngai tũrĩkĩrĩrie nako eni ngĩgũbundithagia ku dance nĩ kimuti niĩ nĩ kimũrabundithia ku dance sawa producer